Esther ni la pha IPY pa pathin tang wan man lang tu ni hi kanel lai ka gel dan koi na mu kha di hom ke pu to neo lai chu tu ni ka la hen in langa chu than mo la he than tu pi ta khat sin jun nga ko lo na so ngong chan lit na len khat ka put wa ku sim wa le jing ka mat tai in tho do a chu Mary Magdalene loi ho loi na pak thi lagau thi nga ki sim loi ai la se ju ki sim loi than mula drama skits ti diwa na tu pa tho yu ji gim nei ji dan dan ju timul ki thing leo ji hong tho do tai ko khu chan an hon na mi pi ho ji sa ta lagau thing tu se ho ai lo le Mary Magdalene holoi in khomban ho tho chu than mula drama kho thil thila tho ju ki ma gim nei ji itimul ki thiun ki thim leo ji chaka gel don Esther ni katina chu ichan gi chu chini khola chu ni lunga hi ipiha feeling khat ki nei na feeling ki ti chu ka impression khat ha distinctiveness tuni khoi a distinctiveness na khat ai lo le pi ham khat ki gel ji chung zona chu thinglang langai pa te kon khat chu Good Friday ki chai len gam le nga chi ki te taw gam le nga chi wintin sadal le taw ai Jesus Christa Esther ni ani e tio na ko sa ti da bang ka ko pol kin gam le nga chi san ka da tu ni dunga an ki ni khoma cha pa me ki ho khom ji tio chu kalunga hum don kalungang halin ki paumin no kitile apuniam ho lungel dan hin kyo hi na kom wa hi phat sa in kyum jing ke nang ne activity jen ki lain ke na ti chna de ki gel mai thiwi apa ki boy thawin ki boy thawin kitile ki boy thawi na ki boy thawin chung chonin te voi nung ti di ham te so to se ki thole kinunga thil ki khol ki ti ta san nang zo be se talo na lung thim jong hat zo talo ta jan khat cham khat to le kong na ta chu mi chapang cha ho kum som thum ho na bol in yo ai kum som nga kum iwal lam le ha ki sin na akila thoin ta kharat ni kaloi pau KWS puti dam hi hong pin thain as ipp ka ki patte na chung mun khat se tin avet le tampi bol sa be di gon kyong na de bu le ka tin ka bol le ei pau yong zo kho pon english yong zo kho pon hebrew pau ti pau ha ta hi di ta tu chang ka se hi ho sanai ti yong khu tam ta se do zo na lo le hallelujah ti ho ta se hebrew words ki ti ho hi patak ai jai sim le lungdon ta ai chang khat se chang som thum ko the na ya chu abuya ki boy yen ka lo bu yong ki chai de wai ta ayong la patenu sinin chilang si chu ka chai tan tu ni zu yo hi mit mo na kanai mit mo ang win kiloi khom mi thiem bin society ngai lun ki pun khom lang pa hi agel thiem mai lo le agel thiem lo ti diu ham pule pa kha la ni lungel thiem lo zen yang sa san kilum he thiem no na ne zong la na champin pa kha tho si kilung sit ne na sata na pung na lai ke so le KWS ti hoi ga bol do le chinoi en ikun khom chil sal phana pha ki paum le jing in langa ang su chi pha lo chun ki mo to ki lo mai thi we a je in langa ko boundary sang ani na a phunga agam kai boundary sim chal chu wa chikul pi sunga ko leng tam ta mi win chi leng ho ko kin ka thei da pe nei ai ni ki pai mang thei pon yong la khang ta hon chilung khu ki ge le ni ko khat le tabang tua lai to khom tabang hi yo na yo siwai the dam ti chu ki kel so ke lo bui ki siang so ke chima bang chun tu ni hin
Tripura lang hi lungsit i ho sang kho che kit hi Tripura ho hi lungsit ma mulam kai ho nei lo kiloi khom ne thei lo a Christian long hi wa Christian hi wa chu neo cha kiloi khom na bolo phunga kiloi khom wa ki hetu gam talo ai wa ngai Tripura a hi mo hi zalin jat ti ho he umuzo zalin jat ti hi ama hon ko borok ati win cho ko borok khui pi ham ti ko khol hol le mei le hon ipi de se de ham e ho pawa ke se le gam nei te ti ne tabang ko borok ti khat paw khat ko tho win mo ko Tripura Christian Fellowship tin Pune ni kilai khom sa chan chaplain paw khat hi UBS ho hin tunin jong kong kilan ma hin ka kai khom ite kum khat kum ni langai tan sacrament jong ka bol ka hi ve lung sit tan nyong kai khom pi nang ti long nyong tol kho til kho wen lang sacrament jong nei bol pi ti le tuing ka pung baro a jo program sangvi na ka gaman ho nei cha ka sei ju dang sei pon Tripura ki ti thusim leng te thusim ana hi naw gam nei te ni naw chung chon ai ho to connection hi naw thusim la simo tham phat ke sein ka til kho a ke pa the le ka sei pen zui le oi bulam boyong and sei jin kin jong ka ha sei pen zui le e ho hin ya punya ka sei pen ju Tripura yong hi ki ho chan chan na tho ta win gol men in gazette nyao cha hun na menu an chon sa chuchite khachite atir ne ke pa ke win tu nai pe na an bol chu dal long ho hin ne ke pa pi le jeng in la chu khu na la sam na diu na chi na diu ka ti pi e tu nya ya chu khanta on chu ne gel pha nga yin gam nei ni win tu ai na gam wa khu thane no nei ta lo agam nei te chu tu ai min vai na hom khum wa thane lo ano chi pa khu na gel lo mai hi chu khu Christian hi na chung chon wa na nam khu tin tun do diu na lei si do tin ven na gam nam khu tin sim nam ti pa khu na gel diu ye chun lung neo hi win ha pan pang wen ga te amoj gi lai khom naw chu lam kai umbe se lo school chapang le khasim Christian ju hi wa apui hoi ding ta bang kom loi tamo khana ju tui parati win amo pau hin tin Christian Fellowship Pune ti tasun cha TTS UBS BD sim lai James lalfom ki ma da long hi achap ki na za kum li da bang hi ho la ki khom dham ki ti chu chilanga khone ki peida ne mai yang la pathowin tu ni chu tu ni jong ke ho la angin naga het nim di jong kan no mi na je chama he UBS kam thuna pa na he ni ra si le amo ina bu kan ye ji ne tui ho pe wa in India kan ni James would you please stand up for a while khatwe ga khud ga be te my evangelist lal fam ki ma dal long hi to I say Tripura Uborok community Tripura indigenous mi ho jo sin ki loi khom na niu Tripura Christian Fellowship a chaplain a za oi ama hin ka ga ven hi le kalunga si naw khat chi pyam te le huin mun jong hi rin de ki mun zo lo mi som thum som li ta bang om amel ska vel ho ta malung se na ma pau che le tam khat su ko prok pau tho su fiat ha tho ne yong le ain da ni vel lung se vo jang na tho le yin ka ga yelin ho hi appealing ta bang hi ta win pastor ki tup chen ne win lam kai ne win ita ki loi khom jong appealing ta bang khana ma stand level a jong ke so e lam kai amo ju ka vel ka lung se le yin ka lung chun as amo ta bang ko ma hin ministry ki bol le khunung le anam mo jong phan tin ti ka lunga hong gelin chilai mu na sun ke so te tin khat be bol KWS ke so te pa la thele o ministry khat be bol han lang a ki khom na diu in ho be khu a fi be khu khat la ki pu do pi an nang paten hun kai thele amon jo a so pi on gel do win tin ching a thien jong ki pa dham ti ka lunga hong gel lo kan se cái gì chứ hi mò mò anh thì này bậc lông am phát cần gen, yêu hi ina samve ti vang vai ho sang ai lung sit sit ta mission ball diu ito diu tampi mi ti chu ka ga se hin tu ning ka tu ni la tu ing ka tu vai ti de dan din an thiang zona ball chu kum ni sunga pakai an thiang ka zon na masat pe ni ti ki pa the he
yang ka ki pai Crystal thu tham khat ang su kan si ya chu kong hilang mun kan dal pai pe hani chi cham cha kan se tin tunia ka sei nom pen je le Bible chang ilan do long chu ai sim do tawin Bible chang ho hi exegesis studio ham aban bana interpretation chu bol base important tunia gel diu to pi pen hi estel hin nang dinga ipi ko do na ipi dinga chu estel man kho kho ipi phachu ham estel ki mana chu amani ipi ham a theological impact na a theological viewpoint ham khat ani it's a viewpoint ho also emphasis built in china dinga chun pathin hinga chom sa ta na ne te aki pawe pakai hasam yan the tingdal jing jong lo nei lung se nei ko to win na la ving nu ya nei ko lo win to na za chom chom le ka sim ka hivin na to ho ka hivin ina ka hivin nang man hap talung ke nang man da mani pe win tu ni me tho do ni pakai estel tia kamin pha na ni ko mang the dinga kom de un ka ki pa na min lo pi ka thang do ve nang ba tho do ni to ki hona ta tho do na thu pi la pi ho chom cha kha ni ka sei phong nom de na ga wi nem pi win nang nei pan pi win nang ka kam la ka le dem ke ni mang chan lang angai ding su pu naw te mang sa ka to khom naw hi mo sa in lo ding in aman ke ni bo pin tia pa ka Yesu Krista mi an ka tao hi amen tu ap ta song chun ka boi na kha ni sei ki lang te siang ki tam ki bulan sa ki hang ngai hana de pha na hana ni her khaw ka hala hi avong khat min tin nat dan na bu ka ne ala tui lo tui ko dol tui lo ka lup jong nei the lo ka ne ala dam lo ka la la nan jo boi pi khat ka nen ka ge den o easing na tiu hi sap ten kiểu ý phá đại đại cả ba rồi lâu gam rồi đại gì chứ cần gì vậy đó cả lúc nhau áo ngắm mình làm cái này hạt na khá lâu bể cái cá hay không có mấy chỗ lại cái nhảy sẽ bỏ mình tin cái thiên mới sanh nhau cho họ qua một cái khó đồng cho cái lung gió rồi gì nè hạt nát hạ đàn cho cái nét khảo à nét khảo à là kiểu gì nét đi vào cần phun đó thì tôi nào thì lâu cái này càng hiện này mà là ít chịu có giống thì bây giờ đó nè cái này là một tiếng xe xuống chỉ chút thời gian thế ta xong đó cái xe sẽ vô lại để nói chuyện khao này tiền cái đam xe này thì chút xe cái thế tôi nhìn thấy cái màn là bắt thiên ní cái gì hi alo pin hết cái xe đó nó mình muốn bên mi tam tan ipiting sabat kiti Bible veleo zo sabat kiti hi nisagi ni no ipiriwa ni ko kipat ni masanya ni ki khom ti hi question hung leng so na za ha mai thiwin Bible hi interpretation ki tikhat me Jesus Christ hi tunai patake sai gel diu chu Old Testament ki ti hi pathin nin amite achon ding dan anu na khan ding dan hi revelation thiem ga ho thiem pu ho amo prophets ki ti ho ko mai hiti ding khat ding ti se pi wa chu ki ji do wa ju hi chi ki zui do ichi pathin in thu se phal hin ne su mi lo diu chu memory ki ti ngai amo hin le kha ji ngai lo alunga chinu he thu hoi achinu chu achapa ko ma pi achapan atupa ti dam pi tai ki pisono khang khangai thui oral tradition ai ki pisono hi echi ki pison na transmission a hi kin ka het pa hi first ka hi chu masa pen ka hi ya kin ka het pa hi kachapa ko ma ka pi phan le kachapa hin ke pi chat tabanga chu asei yong mai the a hap be kit a hai mil zo kit atupa ge pha lehin atupa hin a hap be yong kit a hai mil zo kit a la be kit a pi son kit ama cha pa pi kit ya chu paka Yesu Christa Old Testament hi patake jana simdi wala na ngol di kangol ja ke Bible college ka phai paka Yesu a hi ne ki bu la lo wale
Old Testament na simbala nangol diwi paka Yesu Christa hi ipiham ti tu nai se do amsa nom peno cha Yesu Christa hi Old Testament na tulun luibu ki ti ko ata sata hi hilchit na pi interpretation na new interpretation hilchit na di ta pa akhang khanga pathin thu na chin pau chu paka Yesu Christa hin ama ta hin ata sata akam chang ta hi dan bu elo lep Jesu pathin dan bu thulun lui ki ti ho chu hi chi a he tia kam chang ta se ya akam tang cha le do a ata sa ta vet sa hi chi la chu khat se ngate mo si hin na zon lo diu he ti thu pi na ne ve ti se ai wangin kin ka se hi ati chu ji sun miem khat chu zon lunga na vet le na lunga chon si nai tai ti ki se ne am chu interpretation is chu ne thim bam ka tu se chu it's interpretation ke ta pang zon lung put cha phapui ti na se mi to zon iji hilo I cha dinga ki pui hilo chun ki chip na lo dinga hi ti na hi so I chu amon I thik lin ta khana ne chon na khana ya chu mi ji mi cha ki ti hi ko vet bol lo dinga hi dei pi lo di hi ga imi na vet ngai lo hi e a ding bo ki sim ding cha lung lai ding I cha chu in chen sim ding hi ti a se ya hi jong cho na chu na ki tim thiam che na di wa chu pakai su ga zan zong hi vi na ti pa chu mi khat chu na vet phat le na mi na na mu chu zon lunga na vet the na vet dung zu ya jong chu na chon si ti ki ta chu adultery ki ti chu physical lian na bol jong chu a hi nan jong le theory nang ma lung pu na yong hi na chon si ti chu I chu pakai su Christian new interpretations ya pakai su Christian even to be pen chu chon nga ni ki ti ata kai chan sim leo chun Exodus bung som nya na model Deuteronomy mung nga na model hi cha sai hui piam ti le khat hun nang hon hi chi chu khat hu Egypt ma so la kolan na zeuwin hi chi chu na gel do jing the na di win bolun ti khat khun hi le pathian hin nigup sung mi hem le si na gan hin thil jo si thil si ma sim sai hin a chol nga in ji chun sabat e what does sabat mean sabat ki ti simply rest ki chol ti nei what is the theological implication of sabat ki ti chu akimal lo na chu tu a hi gim gan thei ka thu a ha sat na ka thu a thilung puma lo le mi lung puma hin khu mang jong leng pakai su Krista mi nai ni khat le ama ko ma tun so na chol nga ding kai ti vet sa nai ya jo Christian tam tan Jesu Krista ko na kimudo interpretation ji pam ti le tulun lui ho jo se chu ata sa ta asu bulit na chu Jesu Krista athia thodo ni khui ya chu a resurrection hi it's important it's fact and it is the basic foundation of Christian faith and it is the interpretation of all the laws and other writings na hichipa thodo na ni khupa mi him leisi na dan bu ho pathina pi ho zo si thula la ho zo si ata sata ahung new interpretation na pi a atha hil che na ail che zo pha na aphalo zo is a thi pi a ama thuina di ho chu aphalo si chu avui a ama hin atha new interpretation pa chu hlana ko na chu thu tha dan tha hin khu tha chu apo do na ni khu ai ja dunia hi pathin ho nia ki jang hi ti chu ka sei do no mi ni ya chu Old Testament hi nai chin ki sunin chlai chi ki sein cha chi ki sein na bol po we na bol we ti pa ko ke wang zon ka sei nom chai le Bible hi patake cha na sim thei lo diu le sim da win ni het chi thei lo diu long le ni hil chi thei lo diu long le mo sei lo ding hi ki pal na thi ka ti ya chu dunia estel ka sei lo na ji pam te le Jesu Christa hi ane thodo ta hi han lang hi le na thodo da tan te ipp hi
ajo so dem number 1 a thiam ga ho to say hi zo so di zo so ding thiam ga ho thu ki sei la ki sei thiam ga ho to se usong ki sai ding mo si dan bu yo song ki sai di bible zo ta lo ding tu na hi christianity pa zo ta lo ding zo le na ho so ding hi pakai yesu christai athi a atho do pa ke ti hi mi tam ta hin ama tho do hi koi ma cha het sa lo ding atho do eti pai sei lo ding het no het sa lo ding ti sel mang ding ti hi chalai khang mi ten atup pe mi ain mi hi min ating zo pon hi pakai yesu christai ating zo pon aman asai bang bangin athi na tho do ni atho do na implication number 1 chu pham ti le midang loidang ngazao zin heading ho hi support ka khan sing kri the first implication or false message of the resurrection so ipihamiti le it opens the door of salvation na it opens the door of salvation or it gives us a hope a new hope kinep na kat ini Jesus Christa hi kata sanding hin kata san bong bonga hi kyong thizong len kiti thi na kiti pa hi ki sa na pa hi resurrection ako na be hi thizong len ke ma hi ama hi thia tho do kit pa ta san pa chu ka hin hi chi thi na zo pa pathin ta san pa chu ka hi za chu ke hi kata sa hi min ki chip na ne mai thei atha thei mai thei le ka lagao hi mi khat le pakai ko ma chol do ding kai hu hing kai tai na hu hing na di ta nei chu kai tai kiti assurance api na hi resurrection hi number 2 na ne chele it affirms na it confirms or it affirms that there will be a final judge for the living and dead na ahing na lai ho jong le athisa ho jong le hi chi ho jo si chunga hi chi resurrection hin amu sa le thu tan nam de ti thu tan na ki ti hi mo thu tan na hi lo de tu la ya ju be sa ka ha se pen choi le why should Christian leaders go to government judge to get justice na Yesu Christa holam kai ke nativa principal ke nativa both chairman ke nativa ipiti le na bui na chu pathir hello hindu ho lozer ko ma thuti tinga na ki he theva la chun you are not a Christian kati lozer ho ke ho na khat chu pi se yom ti le lozer jo se hin ki pa na khat ane ki pa na per bam ti le min mi in sunga hung boya gam sunga boya mi kina mi ki tha in lo ki chu a gam la go ki chu to la ki pa pen chu lozer ho he ti so na losers are the most happiest persons na when people get trouble aje chu am ho na khil naus bam ti le mi him chu boina khat nei pa lehin ko nai ang pa achanga lu thelo so ama hi intermediator na ako na mal ama changsa thu sei thelo zo mi khat angai chai di so mi khat angai chat ja chu angai chat pa jana ma thale nga thu sei di so nang in angai chat bo ma khat pan no angai chat ki ding an ki pui ding ama ni chu khat pan khat representing khat representing ama ni hi na thu on cha tan di aki sei to people bam dire ama ni hi khat i hone ti so jot soi na net bam khat ai honin aki hu tu chat ji hone ti so ma ni nang ni chu ne ki hu kha on lo mai the ne ki na on ja chu e wa na jat stand yu bu ne khom jo ne so party ball jo na ipi lo ri tam tu ki ho jo na ma lin phan ti ti ta ko athu ko pe le jo ne ti chu ya chu thu hi case ki ti ho a chai nom ji lo ai chu a case sum lai sa sum mu hi ti hi chu le si tu ta ni in la tu judge final judgment ti pau hi lang nei nam ta lo si nei nam ta lo witness ngai lo pakai so Christa chu judge song heding ana ma chu witness song heding ne them bam e generation koi ma cha tua hi nang i kho gam su na vet jiu cho mi phalo ho
as iti ai tiwa gut cha mi chom in lo ki sawa pathin no hi hoyam ham na ipiti le ke ibonga pathin ko tua ipata ki to ka vai chak gen them ti hi se chu iti pathin thu tan lam ti na ve taw leisi na ni ko khat le pathin tan anga chu abon ske hi real banga tai replay this na live history recorded is recorded na your life history is now it's being recorded and it will be revealed when the final judgment comes. That time there is no need of advocate. You don't need to go for advocate. Only God will be the one your advocate and your final judgment, and you will be your own advocate and you will be your own judge. Advocate na ngai cha ta loading, judge na ngai cha ta loading, pathian to ding na video ki play ding, ichin na video chu nang maman judge na ki bol this yo. Na the time will come. It is to be penjo resurrection not to be penjo. I will face a judgment. That judgment will not be a bias. It should not be biased. It should not be. It should not have partiality, but it should be a just, a righteous judgment. Is what we are waiting for through the resurrection of Christ. Athok to kit pahin nang leke thua tan di so piteo. Hichi hicho atupi pen. Thua tan ding atu tan di pa hicho itabanga na thua dem chini le khul chu. Na thun thim na chanding na thun thim mo na chanding. Tua in dan wa hi ei ma ge lai mi nei mu lo pi chu koi ma nei mu lo pi chu e nu le pa yom lo pi chu pune ai chang sa ina ki chenga hotel ki ma lo le pi zia games inom no ball he chu na koim zai mu lo chu but there is one who sees you na mu khat mu zo na chi na jo sha na to na jo sha nam na yo sa umpa hichi pa resurrection na pe pa resurrected Christ ki ti pa hin he is a true judge. The judge begins here. Na, a judge ki panta. Tu na in the recording hichi. Chi ta jo reveal hi te di jo. Hichi to be pen jo. Ya jo khang da tam tan hichi isu mil theung le. Ke hi ni ko khat le tu tan na nga ding ding kai. Tu nia le se na KWS pastor pan jo. E judge mulong mai the. Ke so no i mulong mai the. Executive mo ne hello mai the. But ne ding jo ke ma hi e judge a resurrected Christ. A chia thâu đồ kít pa pathin chun ke ma hi ka in khoi recalling a bol tai niu khat le ama ma sang ka din ding hi thizong leng thagawa na hin lai jong le thagawa na ki so ding na thu ki tan di isi tu tan ni la chun na ding jong na dem ti pa chi thu pe te tu nai ge de na ding jong na dem na ki oi na dem na videos ki play le na screen chung ki play le slot 1 2 tu nai chi pa chai tai veo Judge ke priyo ki tikhat hina vet jiwam YouTube ai American te YouTube khat ma chona channel khat American violation vehicle rules na to ho violate bol ho live judge khat ke priyo ki tikhat hina bol ji ka favorite judge so ama ko na bol di pha le pi bol ya ato masanga ho a video clip cha so ji a so ji ne na it is so amtile every traffic you say in CCTV nei so a bol khele ki ti khu a video so play so chu nang nei am de nge na thil tol ko na gari khu di am de nge ana to la khu chu signal khu red chuna te henge le pira na chi ham ka bol khele ai le kin ka se pu na la na thu nang na ki ta ne na bol khele as de liu ding lom li win a ti ji so nya thim am ka tu se so ita bang zat so ji di so na nu nong judge lo mai the kin nong ke lo mai the ka tu ka cha ka so pi ni ja but resurrected Christ iti pahin judge kiti hi tu a hi apat ta chu the judge begin here your judgment is begin here and it will be revealed on the final day na achai ni khola chun reveal hi so pite iti ni khola chun thim na chang na dem ja chu Gelesia mite nga pun se chu so pite ho ta salam hin thagaw lam hin ni khuni nung ni lahin thi mo na chan lo na dingin ati hin
your body na ta sa jong na kitim ding na lagaw hin ko jong na vet ding na ta sa kiti yong hi pathin lim na mela si mehin kichip na ding ai pon mi ta sang kichip na ding ai pon za ding ai hin ngai lut ding ai hin izi cha ding ai igel lo mi chunga kichip lo ding ai hin chule mi in ko su se pe lo ding ai hi chi in ko su se ho chu pathin na mo vet lo ding ai ni le se na jong no ma sa lo hi ban ga ma jong pathin ko ma thim mo chang ding ti chu ka se lo no me ni a chaina to be pen khat ka se non chu pyam tile resurrection hin avet sa pi pen khat cham tile it confirms that there is a spirit of the Lord who empowers you, who guides you, and who leads you to lead a better life, to lead a blameless life when you stand before the final judgment, the throne of the Lord. Thagao thieng ki piu hin ije thagao chu dei pui nam ti pa chu iki kholu ngai ni kin kong vet ding nei pu ni thagao thieng na nei ji pitin he dam Galatia chu na sin polin no hi ki thagao mi kai thagao ka nei poi ka dei ti ni kin ni lovin thagao chu ga vet de ti chu na aga hi a product ngai vet de ti chu product na itabang hoi KWS PUNE nom sungai what is your product EPP ga na su naga chu mi za dan ne am ane pha le tui sa awam kha sa awam na ga ki nei so ke kinong ga ka nei nong ga na nei so ke naga chu kha the lum the naga chun mi ki pa sa the chu naga chun mi su luang the ya chu chi lagao ki ti pa he e pui hoi wa e thamon wa e guidance di pau hi sometimes we forget na mi khat pa chun huin ka ya chin bible ki chain ang ki khom chun a bible chu bun khan cham khan nom ta dio cham khan nom ta dio a bible cham khan nom ta dio ta adala ma chu ju phunga ki tunge ti chu tong na ding lo ma ki to lo na ne na ding lo ma ki ne lo bowling lo ki ball lo I ga ti ta bang ga dam ti pa jin tunia the resurrection estonia emphasis ball dio number 3 so le lagao theng ki ti pa he ki chi judgment ipel thi na di wa chu judgment ni khwa thi mi chan thi na di wa chu e pui hui wa e hil tu di wa pathinin e pi wi hi chi chu na chen pi dio ichi lagao tu chun hin khuna man diu ichi lagao tu chun nunga gol lang ho na ki loi diu mi nu mi pa ho ichi lagao tu chun in sung na sim diu na to hon jong ichi lagao tu chun na na to diu le ka sim hon jong ichi lagao chun le kha na sim diu na chi wa gari na to rong le ichi lagao chun na chi diu na ki lom pi diu na ki vo pi diu na best friend dinga na pi u ichi lagao thing chu na ne ngai ni Esther ni khwai nan nei hinam e ki vok pi hinam e chi lagao chu nei pui hinam kai ta bang ka neyam KWS hobu pa ho alo le hobu lam kai ta to le ke so lam kai hin mi zat ham khan hi ti hin na chal pa ngo ve han nang hi le ku hi ku ham ti sei thei ve ta mi hi mai su in da na pa na hi interpret a ball jing chu a koi ki am tin ji ki sei lo ai banga inu ni khan in dan ki von dan I mai so I parents jong hin it speak a lot of ourselves who I am your dress can speak who you are na the way how you speak the way how you lead your life how you talk ichi ho se sa yang chu KWS PUNE sunga o mi pa ho and ho pathang ja ho hin no me cha pang pha phali tin chal pang ven nang sim le ama nu hu chi he aga ta bongin ti a he thi mi him jing no ke thi chu pathi ni ti he da ding he chi la gao so nei pha le chi la gao so no pui ding ni isa chu Esther Jesus Christ chu a thin a thau da an ke in he chi a thia thau do pa yo le Holy Communion ni bol di win ki pa min
ata sa chu kan ne ding hi na achi san chu ka don ding hi hi ta chun hing khom ding ka hi ti nai zo Esther ni khwa signify hi chin khu chu namwan thelo ding le Esther iman now chu ka su pete it's meaningless hi ji lagao pa chu na hi ji Jesus Christ thisan chu ke ma thisana hi ki zo ma ata sa da ki ong ki zo kai tan ke ma hi kai ta pon ei lat do pa romance na sai banga chu ke dinga thia tho do kit pa dinga chu hinga si a ne a ha ya chat ka hi bo ve ati so e chi ke ma bol thei za le pon e ha sa pa e chi la gao thing be pau za la chu hinga chat na tonga bol ke bo in ke mai ma cha ki poi ka bol zo si ka tham zo si ka ga ho zo si e chi la gao thing thil bol thei na pa e tha sa pa e pui dot pa jun tu nai na to e pe a zina cha e pe a service ka ne ya chlai manai ka nu la ka pa za la lekha ka sim the ya chung chona chu hop som ka pe ho zo si nang ji ilowi na pi da la hai ai wang hi chun na het lo le na het jas na pi e hin na ki pa ya chu e hat sa pa e to sa pa e dam sa pa chi ne pe pa ka khut na ji the nei pe pai pa thi nei hi chi pa chun hi da ei lo do sa le I pi ham I ka bol the chu kin jong ka su pi khun naw pa thi na ding in hi chi peng ki ta ki pi jo I ki phal na kham khama koi ma chan force in pin ki ti lo na pi thi lo lai sa chu chi la gaw chu nei na pi ya na ki pa chum jong hello na ki sa pi ding yong he lo is nang bo do lai mi sam lo hi chi chu he tu nai se nom pe no a thau do kit pa I pa ka Yesu Krista tunia ata sa hi kata sa hi tia thisan dona don ki zo ma ding ti thing phung khana hi pa ka Yesu Krista thing phung ta eo ha aba a ki khai hi ya chi pcm I thing phung aba a Yesu Krista ki khai lo ho chu a thi jung ta ki zob lo ho chu aba ho chu he mal de ki pai mang ding me khusunga lo le me hum sunga ile lu des ai la Jesus Krista ta ki phut da na thing phung ba ho zo se chu ana hin kim ti nei lo ding chul ti nei lo ding gen thei ni ki pa ni jong le pathin me na tho zo ding zo na ni ding thi na ki cha lo ding chung chu na thutan na ki teng ki cha lo ding anga lal ding chung chu na thagau thing a pui hoi pa chu phat sia a thagau ta hat na pe pai ti su mi loin khom man jing lai sia chu aga jong nei ding hin ko le si naw cham na ki pa na nei ding ki nep na nei ding achunga mi se ki pa ding achunga bu ki lung lai ding government mi officer tamta pathin hepatalo tamta me punia officer oi kin pathin hoi ta he ka ki pai ya mi pi dong ki pau ki se nang le na ki pa cha nung ki sumo kha diom chu ke pon ki sumo nan wang ne da win na hita bang hin khon na man zom jing wa le nang ding au phat the na mi dang ding au phat the kon na hi na pa chu tu ai se pau Jesus Christ resurrected Christ athia tho do ki pa ata sa ke khela ki sungit chat pa athisan ke dinga lungdo pa ka sunga hi chi mel chi na ka ki te pi ding an thing ka jon pi ding pa ta hin khom ki ti approve now til ki bolo ki mo bolo ya chu hetchen lo wa an thing zo ho chu boli na phoi ni koren na chu hetchen lo na ki ta na nei lo wa Yesu Krista ta patake chan hin khom lo dinga le ki chip na ne hi gin hi chi ne khi lo cho tum pu ke de thi ti ya dum tai thi ki mo bol lo a je het chi ding I bol dum ja in jong I hin da na pu lo ai tu na tho do tai ti wa jing le no no bol na diu I ho lo sun I pe ho tai bol diu ka na lo hi ja chu tunia so pite hon I gel diu resurrection ya tu thum ka se hin chi tu sum chu tam ta me se lum kyau le sei sai lo diong le tu thum chu ki phat chom pi diu am tia chu tu ni esa hi to khoma cham sai ho lim hin den mi hem hi wen kyau mi hem ke en kin ke hin ke I lo ju pam te kam mu chi noi ke I lo hi mi ko ma na ka zo ko zo lo mai wa chu ka het chen ho chu a pai chu ka sei ye ni kon ha chun a zo se a zo lo se ken ka zo lo ka sei ji a ye chu di I mu do pa di se ngai I yong kyam bol ding silam pya chi ngai
chin khu pa chu mang thei ding in eastern in tunang khom jong si cha te nau te hivin ulanau supinau te ho jisu krista hi ong ping athi e thodo tunia estel imarwa ki pa nau hi aji hi ji thum chu het chi wa chu ma jin khui man wa estel man ding ichi estel chun elesi nu khang ki chai chke estel man nau implication and theology ho chun ei pui di wi ti chu chom cha ka ga til kho nau hin te mi win sei khiram jeng le ki ngai dang utin sei kha o pathin thu ki to ngale pathin im zat zan mal le som pitan ka ki pai